elunu kamugavies naraka edemu midani enarakaage teren adives iturak mistaku elumattaka adi hamekan insanu ekan dennu insanunge iturak eheni hen taketives narakaage teren eligen daakan alugon menge dani narakaage bodukama narakaage tanavaskama kiyei kitamme ginan echi elikam gavies kurigen nodawarge bodu minekkan alugon menge dani egatum hadith tawga askamani ira handa ves qiyamad dohu narakaage teriya levigen daanakam adi alugon menna miyadu scientific ekeki hodun takum iruge bodukam egigen bade efada bodu iruves narakaage teriya levigen daakan adi eheni hen takechaakum ira handuves naraka diruwa daanakam alugon menna egigen bade ade duniya matiga insanun alukam komolunu eki taketi narakaage teriya levigen daahendu mi ira handaki vesmi insanun duniya matiga alukam komolunu deetsa vative qiyamadu ira handuves ira handan alukam komolunu miistakunna ekiga narakaage teriya levigen midani ade evanumes naraka furigen nodakan alugon menna eba egigen de adi hama fada narakaage fummina alugon men badalakam gawanama Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalwani kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eddo hegga timam bekalum bime nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ekuga id sami'a wajbatan ehindu timam bekalunna etche matin vetti jehunu adu imune matin vettunu etche jehunu adu paggandu warak gada adu paggande timam bekalunna ivigen diye ehindu sahabi bekalum evi kitto ebekalum hippuna arawada ganna kambadu wana duhaku niwe fada baru ade gatse mati vetti jehe adu baru adu paggande ivomo ehna nabiyya sallallahu alaihi wasallam me dannawani hadith purawani tadruna ma hada tebekaluna engiwada gannawa toye ei kon etsekam ei ivuni kon adekkan tebekaluna engiwada gannawa toye adami hadith kimi eg zatu gaves mujizatikkan alugon menna engigen dane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalum vidalwani Allah wa rasuluhu a'lam Allah ade kalanga rasulay mola denuwadge mani kon adekkan e ivuni ehidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani hada hajarun rumiya bihi fi an-nar mundu 70 kharifa e ivunu adaki ei mige haddi ahar kurin narakaage mati wattalewun hilagandeke haddi ahar kurin narakaage wattalewun hilagande egos jehunu wadu mi wani haddi ahar fahum haddihar wanden vettumuga hilagandu evani fahoga haddihar fahum vette adu faggandu ivigen midani fahiya yahwi biha fi an-nar al-an hatta intaha ila qa'riha haddihar kurin wattalewun hilagandu vettemu haddihar vettemu kos adikiriya narakage emme adiga jehuni ade mi adu sahabi bekalunna ivigen dium ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam devifawa mu'jizat tawga teren mu'jizat aamu halataki narakagawa kankamu gade duniya mati gawa mistakunna kan niven adi adu ibani hamekani ewagutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihu gavi sahabi bekalunatto nota duniya gavi emme mistakunna adu ibanu ta wallahu alam alugon menna ekankame engenen we ehenekkama ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadith ka ekan ekota bayamumu alugon menna kama yagin kama ko ege chaki ewagutu etaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihu gavi sahabi bekalunna hilagandu gossa narakaga adiga jehunu adu ibanu kam adami hadithu wa salgon menna egigen dani narakaage fummina narakaage bodumi ad efada nurakkaate birweri narakaya kun algon men salame wa masakke koram jehni adis narakaage warugada kama biyakan algon men egigen da hadithen imam muslim riwayat karawa fani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karawa kamga yu'ta bi jahannam yawmaidin laha 70000 zimamin ma'a kulli zimamin 70000 malakin yajrunaha qiyamad duh naraka geneve hinduga narakaage eluifa narakaage esifa waane haddiha has cheenugadu eba naraka damafa genowattaka narakaaga esifa jehifave adi komme cheenugadu damafa genowattaka Allah subhanahu wa taala warugada biya malaika bekalunge haddiha has malaika bekalun khasa kurawa fave haddiha has cheenugadu adi komme cheenugadega hippewmattaka haddiha has warugada malaika bekalun ebave ade efada warugada tane efada biya tane narakaya kiyei ade 4.9 baraka million malaika bekalum mi hadis kawagotu mi naraka dama fa qiyamat duh mi kennani ade efada tane narakaya kimi algon menna mi narakaage
tasawwur kollevegen daana mi hadith taka detere algon men visnalumu adi narakaga insanna libigenda adaba deterega visnalafikam gawanama algon menge balgon meteren komme mi hege gawe sibihi nagagen daana waruge azab narakaga tayyar kore fani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura fani innal ladina kadzabu bi ayatina Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura fani innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab hama kashawarun kafir wi mistakum Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kurawa fawa narakiya wannane Allah subhanahu wa ta'ala ga ayataka kafir wi mihum etaga ibamuna kinato wege midani narakaga kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab narakaga ibamihum ge hangadu fihevi ekkon e hangadu ekkok ada halakumu kinato mani baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab ebami honna ehen hangade ebami honna deviken daane ebami honge hangadu eki ekatsa fihevi halaku gendimu anekkalun ebami honna ga hangade deviken daane adi ituran ebami honna e veenuge e ihsas kuraw mattaka ade miya dolgon menna scientific eki hodun takun engigende insanun nami thadu ihsas kurave eki cells pain receptors notam thadu ihsas kuraw mattaka Allah subhanahu wa ta'ala labba fawa e maadata e wani insanaage hangaduge terega kan emme ginan maskada kashiganduge eba hundale madukam e hangadan emme boda mi tadu ihsas kuraveni ehema qiyamah do hoy hangadu narakaga azab libe ahlu werin nan e hangadu eba hangadu eki ekatsa fihevi halaku gen diu anekka alun Allah subhanahu wa taala hange labbani e ituran e narakaga azab ihsas kuravu mattaka ade mifada tanen narake ki ifada tanakun algon men salama ba masak ekkuram me jeheni adi naraka gazaba ki ei duwa kan ituruwane etchekan algon men engende by far by kahala duniya mati algon men kurave by kahala mi algon men fenna by kahala kankama ki ekkame maaginan takuraru tahammal kuran jehijekam gawa nama ekamaka miha eggos wen wata ege undagula ve ma boda hisas nukurave fala kankam miha ko ettane gamagina hashigandu ettane gamagina talan fatta akam gawana waki hisabaku ihsas kani etanan den ewa tadu waki hisabaku ihsas nukurave gote vegen bade ehenekam ko narakaga kankam vegen daani mihine nukan algon men engikendari adi Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani fadhuqu falan nazidakum illa adaba narakaga e azabu ituruwan fiya itur kamen nuane komme duha ko sege kurin duha habbaren iturab ven gadako narakaga azabu medeveni ade mi ayatan ekane algon men balalikam gavies narakaage ven algon men tasawwur kollawen bajehe komme duha ko sege kurin duha habbaren e azaba ven ituruwana tane e narakiya kiyei ade mifada ven deni mi taraka naraka vairuga algon men balalen muzehe narkiya mistaku manna baykahala sabab takabes algon men shahada ki kamuga vies muslimun wes narake wannane kan algon men ebe engigende kafarun abada narake wannane adi muslimuge tereng wes ebbeku narakaga azabu dekene kan algon men ebe engigende egatun narakaga hodu werinna tibamu narake wani kiwegen to suwal kurabamu ma salakakum fi saqar tibamu narake wani kiwegen he suwal kurabamu abamu pertama mas badani qalu lam nakum minal musallin tibamen naki namadu gaim kan olunu way none duniya matiga namadu gaim nukurati namada farwa kuda kuriti etimamen narkaya wannan jehoni adis narkaya wannan je sababta utere hen sababaka balala ayuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurafani imam muslim riwayat karawa hadith ka sinfani min ahli an-nar lam arahuma narakawanta weringa teren de jamaate ge bayakwe timan kale faanu ed jamaatu ge mihun deki wada nugannawne maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga ulunu bay nune ikiye e zamanuga mule ehne kamaku fahu zamanuga annane bayak mihunga wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith ka bayan qarafani mi galgon war samal wanje ebbenge babe ekotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bayaki kobakan bayan qarawam hadith qarawani wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yasiru masirata kada wa kada ekateren e bawata kiyei nisaa'un anhinun takeke kasiyatun hedun alagane tibi ariyatun henekam ko oriyamun netibi ma'ilatun mumilat emihun e anhinun ta ehem mihun adimala lembamun adi ehem mihun seba mihun adimala lambam
firihinunge nazarutun eba mihunna dimala hutteni kinetto efada gotaka bala hoda efada gottakan hedungala adi firihinunge nazarutun eba mihunna dimala huttuwalu mattaka kuranji emha kankame kuramu e firihinun eba mihunna dimala lembu mattaka masake kura anhinun takke gewahaka hedun alagen oriyamu tibi annu gewahaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis ka bayan kurawafnani ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila emihunge e anhinunge go hunnani lembifawa jamalege gongan taken henne kuli jahafa hunna gotom efada gotakan hunnani kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafuni la yadkhuluna aljanna e anhinunta suwaruge nuwannane wala yajidna rihaha adi e anhinunna suwarugege waswas nuduwane wa inna rihaha la yasiru masirata kada wa kada adi e suwarugege wahaki etam mitadurminaka e suwarugege was peturigamba mir wahaka bayruga e suwarugege bas fora hisabawes e anhinun ta naannane kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korawafmen ade waran nurakka terikame mi hadis ka hedun alagen oriyamun tibe wahaka un algonne misnalan je kina bana kametto ade ilmuge holwani bayan korawafani hedun alagen oriyamun tibe kotaki e kobaka awra niwa kori kamuga vies e lafawa hedumaki baro etchekam gawa nama battan egepada wanatan egepada firihinunge lotan e alafawa hedumenge sababun firihinunge lotan e uttuwalana pada gotaka wanatan egene hem baro hedum alafawa maki ei hedum lagen oriyamu tibun kamuga bayan korevigemi wani adihama yakon awra ekko furihama niwa nukura kam gawa nama awran ebba niwa kuruma foga anebba niwa nukura kam gawa nama wes hama mi hadis ke dasha badiga daana kan algon men enkendani egatum algon men emmenna wes ege haqiqaten ei anhinunge awraga telega ekabalunge faatila wes simene kam faatila ki e awre no kama detere awra kama detere gebbe ikhtilaf shakken ne varga saafu kama mikama kimi algon men wes kabul kore namaz kura me mas takin jan aranga beje kam e namaz sahanwa kan bege stakin jan nara ahin kabalunge emed kam gawana me ahin kabalun ehenihen haalattawga hile firinunge kurimatiga faatila niwanuko ole ulungei ei awra niwanuko oleve ulume ekan egota kurakam gawanama ekan egota kurevekam gawanama mi hadis ke dasha wadadanakam ge biru komme anhin kabalege hitu terega onnange beje hedun alagen oriyamun tibumuge sababun suwaruge nuwannata suwarugege basves nuduwane mihunge terega wadavenga danakam ge biru komme kabalege hitu terega sonnange beje stakin ar naras kam gawanama nuwata faatila ile firihinunna nuforwa fikam gawanama enko mi algon me medu warabada samalu wanje hekame ade fahariga mi kankama kimi hame kani anhin kabalunna ekani amazogen dana kankamenno algon me firihinunna kiye firihinunge belehettun terikamunge dashuga wa anhin kabalunna mifada kankama gowala wasiyakko nasehettere ekambalunna ege rangaluko bayanko bonedi ekambalunna rangalu maga hingumattaka baru nala bekkam gawanama e firihinum wes e narakaga nurakkalan hushelige bade firihinum wes ebaminge zimma rangala gada kurikam ga wegen nudane ebamihun adi rangala gulumkam ga wes ebaminge belehettun terikam ga wa belehettun terikam ga dashuga wa anhin kabalunna ade tere farwatere moenjekam gawanama neva algon men avillen naraka salama wan masakka kura fadan algon men ga abidarinna ahulwarin wes naraka salama kura masakka kura jehen kam bayan kura bamu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura fani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e iman jamis takunne tebamihunge amilla nafsataka tebamihunge ahulwarin wes naraka salama kura she waquduha an-nas wal hijara e naraka ge daraki ei insanunna hilay ehma e narakan algon men avinda nafsuta salama kuram masake kura fadan algon men ge holwerinna amdarinna algon men ge gaattima gunna algon men ge wasaha hisab gawa komme miya ko senarkam salama kurmattaka algon men masake kuran bujhe alaiha malaikatun ghiladun shidad la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun e narakage baderinge gotuga naraka belehettu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala hawal kurawa fawani warugada gadafada warugada malaikun bekadun takakaye la ya'suna Allah ma amarahum e malaika bekalunna ekalang hawal kurabba masuliyataka zimma yakan e bekalun ekankan dukon nodabane bekaluna kuri komme amraka barabar furihame kiyamanteri wane malaika bekalun teke wayafaluna ma yu'marun adi kurawun komme amre furihame e malaika bekalun e tanfiz kurabana en kamun efada warugada
malaika bekalun take bandering gotuka leifawa narakiyakun salama ban alugon masak korambi adi alugon men gamilla nafsuta salama koram masak korum ge itun alugon men ge ahul wedin ves alugon men ge gatti maga men alugon men ge basaha hisabu gawa komma miha ko ismi narakan salama korweto alugon men masak korambi ade alugon men egota masake kofi kam gawanama mi duniya matiga naraka ga azaba birwati wa haluga e narakan salama ban alugon men masake kofi kam gawanama e birwati kan alugon men hiterega oje kam gawanama ekamuge sababun alugon men e narakan salama wattaka amal qur'ani ade e ay gota amal kofi kam gawanama allah subhanahu wa taala ga rahmatun alugon men e narakan salama begendana narakan salama nuwa naraka wannan jeheni e amal we gota nukuri mi honnakan alugon men dannan jeheni enkam mi duniya mati galugon mi haya bet kuram daruga mi narakaya birwatiwe narakaya wannan jehidan kam birwati kan galugon me hitrega baba haluga allah subhanahu wa taala angawa fawa imha amru fultaka kiyaman teriwa be kam galugon me manga buche algon me kiyaman teri kan ada kurunga farwa kuda kofi kam gawana narakaya wannan jehidan kam birwati kan algon me bawan je enkam duayaki algon me emmen nakives naraka salama ba be kam allah subhanahu wa taala lebo adi alugon men naki duniya matiga milet kura haluga narkan salama ban kada gotaka alugon menge amal ta behettum ne tawfiq libige ba be kam ga alugon men men muslimun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.